Kadiang guna pepatron sila di tuan luar kayu. Wah, caranya oh ide yang manira. Ya ada karu. Irian rani careng hijau. Hijau aliang ci benau di suargan Tuh, ingali umpamiang di suargan besaki. Cirui yang ayo ke mojan. Adan kau ingkeng galagan co. Oh, iring bener manira. Siro. Yo juga mandi keluar kayu. Iring yang keluar mandi. Iring bener. Wajib cari. Varian lu punya nih bro. Ini dia cakap. Jonya, sini gini Harus saturan. Oke, ulun aja tanya lawan gitu bakal. Jeneng bapak jadi bakal bertanya. Kapiring maniru takon kapiring dewa. Ini napi ratu. Apa kita rasa apa? Awani datang maring kene. Beri wisman siru. Yang jogar mari kiwat kayu bang. Titiang iki ares parokan Gusti Ngurah Cupak tangkil rau tangkil yang taruh. Patut montah patut kali dulu. Cari jelemu ya jadu. Ini yang manusia tuh lemu. Hari ini dang cai main ke surga. Titiang manusia sakti tuh. Manusia sakti. Nirina sakti dijang. Mengiring cai main. Gusti Ngurah Cupak. Gusti Titiang saking do. Gusti Ngurah Cupak. Gusti Ngurah Cupak. Anda jenengnya hayang tuh. Dan hayang.
Amin den. Seram. Aduh. Men jaya cupa. Gusti Ditya. Cek kan iki Oh niki Gusti Ditya sampun. Iya. 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 Lagi. Uning kawan lama niki kawan lama. Uning kalau Gusti. Menawi kenal kalau mau betara kiri sarang Gusti Ditya Yang tidak sebenarnya ampun ning Gusti Ngurah saya celepak kamu nganginan ngau jalan abudoh di jalan iki sampun. Iya coba lagi. hidup betara cokor maneh Karena urusan betara. iya meriki Pak. Yen bener dangkel segala wae. Oh malingnya Gusti Pakte. ring sunia roke iki cak ampun cacau sekali macam ada Adi yang ulur ya negah. ngangkir hidup betara nasan sira ajen kalau mau Gusti kengken Betara nih. betara Iki yang kudu ngekor mandi. sampun nebah ampun ambil wejo ideng cenem Terus. matur ajan ngiring na inur kewah becik kan cokore Koren. patuh sabuk atuh gagadung cekadi di marce pade Nah, kita. Matur. matur makin Aduh. matur tapi tujuan au kalau mau Gusti ngerti sira kerarah akenan Betara. Ya diukti begitu mau ruh. Sangapo ya yo deki datang malah wonten ning ngarsane. Yang ulu sing jadolen di Gusti Ngurah Cupa. Yang ulu. titiang puniki wanta Gusti Ngurah Cupa sangkane titiang mersidang meriki rauh tangkil ring sunia lokeun Sino prapto malah wonten ning ngarsane bepraya maruruh di kanang ya. rauh titiang meriki lantas daging rep ajin titiang Udah singgih betara mau ruh. menawi Apa ya yo iki? Ya. menawi kalau Makan yang sidon Gusti Ngurah Cupa mau ruh. menawi betaruni Ano liling sojar pusiroi Gusti Ngurah Cupa. ajin titiang urus cicen titiang mangga titiang uning sira bapan titiang santu ke titiang uli kenik titiang tenuning ring bapan titiang Dewa Ngurah Cupa Dewa Cupak. Kane dewa mai keson suarma. Aduh, lapar kali. Ada madan aja nih dewa dong. Wadah patut. Mau bener ayo ling sojar. patut Mulut sekali kapten kawanan marawatan yang ngersani bepraya ngaruruh di kanal ya. Sangapo yukte niyo ya aku. pusakeng merco padu titiang rauh damangkil mergiring ring sunia loke mangga titiang kecunuk sarang bapan titiang lurus ijen titiang Bapo subonawan. Ada dewa ni uling bercopado. Yen sing na mula rireh mula kang yaso ditu di bercopado. Sing bakalan ilang. nen sing ulian jasa ne dewa ne tebal luweh di dewa sing idang main jelema mata main ke swarga loke Dani bapak mang dewa pemargi. Sawireh ini bapo. Anwanang bapo ini. Burin bilang tadi ajin bapo. nah cening cupai dewa jani bapu ngurin di dewa bapu sing berhak bapu ngurin pauku dan cening sira aja nih dewa nih jani bapu ngurin dewa Mapan dia ada dewa neng. Lan kamu tangkil dewa mari. Sira sang
sang Suratmo. Nah, ane patut ijen ini dewa, aja nih dewane sing adelet. Wah, sang Suratmo. Apa nonya itu mencatat di lemoan mati ane itu. Mengkencang identitas manusia yang mercepada ide sana uning karena ide isi laptop. Waduh, kau berharap pun jangan ngadik. Yang Yukti sama anak kaya leng sojar tuh. Lah enak tuh aku. Lama kalian sida mulut iring minum kali lampah. Katanya apa yang itu? Lah pada saya tuh. Wih lampah sih lo. Lah enak pada saya tuh tuh. Ya tapi kan itu. Ayo, yang siapa? Jangan malih. Karena rumah saya sampai perap dengar tadi. Oh. Sakit, sudah dekat dia Pilih di uang ini. Nah, jani nangkil dewa dia yang melukai ngiring itu sang Suratmo. Ayo, terus. Dan gitu pokok.